abakomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'Amerika mwongeye kwirirwa nge nditi mishimwe bahaye ikaze. Hashize ibyumweru Perezida wa Amerika Joe Biden agaragara nk'umvikanisha ko azongera kwiyamamariza manda ya kabiri, ariko ntiyabitangazaga ku buryo bweruye. Kuri uyu wa kabiri nibwo yabitangaje ndetse agaragaza n'ibyo atekereza ko bishobora kuba biri mu kaga. Aha yavugaga Amerika. Muri aya matora azaba umwaka utaha wa 2024, Biden ashobora kuzahangana na Donald Trump nawe wifuza kongera kwicara ku ntebe y'ubuperezida hano muri Amerika. When I ran for president 4 years ago, igihe niyamamarizaga kuba perezida imyaka inishize, navuze ko turi ku rugamba rwo kurengera Amerika. Urwo rugamba ruracyariho. Ikibazo duhanganye nacyo ni ukumenya niba muri iyi myaka iri imbere tuzaba dufite ubwigenge cyangwa ntabwo, dufite uburenganzira cyangwa se ntabwo. Iki ntabwo ari igihe cyo kutanyurwa, niyo mpamvu ngiye kongera kwiyamamaza. That's why I'm running for re-election. Perezida Joe Biden azagira ikibazo cyo kongera guhura na Perezida Donald Trump watangaje ko azongera kwiyamamaza kuva umwaka ushize. Trump yumvikanye kenshi avuga ko Perezida Biden atari we watsinze amatora yo muri 2020. Tuzakora ku buryo Amerika yongera kuba nziza. Imibare irerekana ko Trump ari we mukandida ukunzwe cyane mu ishyaka ry'abarepublikani, ariko ni nawe ufite ibibazo byinshi bino mu byamujyanye mu nkiko zo mu mujyi wa New York, aho akurikiranyweho ibyaha birimo guha amafaranga umukinnyi wa filime z'urukozasoni. Abashinjacyaha bo muri leta ya Georgia iherereye mu burasirazuba bw'amajyepfo nabo barateganya kumushinja ibyaha bifitanye isano n'amatora yo muri 2020 no kwanga ibyavuyemo muri iyo leta. Iyi mibare ni imwe mu mpamvu nyamukuru zituma abantu twemeranywa nabo mu bya politiki batujya inyuma. Barakoresha inzego z'ubutabera ngo zivange mu matora. Ibyo nibyo bakora. Mu gihe hasigaye umwaka n'igice ngo amatora abe, abarenga 1/3 cy'abanyamerika bavuga ko bumva bamaze kurambirwa no kongera kumva amatora azahuriramo Joe Biden na Donald Trump, naho abagera kuri 29% bo bakavuga ko ari ibintu bumva bibateye ubwoba. Ubwo Biden yatangazaga ko azongera kwiyamamaza, abashinzwe kumwamamaza berekanye amashusho y'imbaga y'abantu bakoraga urugomo ku nzu inteko nshingamategeko ya Amerika ikoreramo. Ari ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere muri 2021. Muri iyi video herekanwe kandi abategetsi batatu Biden avuga ko nabo ari abanyarugomo, abahuza n'amagambo yabaye nk'ikirango cya Donald Trump agira ati twongere tugire Amerika nziza. Abasesengura bavuga ko abanyamerika benshi bagaye cyane imyigaragambyo n'urugomo byabereye ku nteko nshingamategeko ya Amerika, ndetse bemeza ko Biden agifite urugamba rukomeye rwa politiki. Aracyagaragara nk'umuntu urangwa n'amacakubiri. Umubare w'abantu bamushyigikiye waraguye munsi ya 50% nyuma yo gukura ingabo muri Afghanistan, kandi ntiyigeze aba umuperezida ukunzwe cyane muri rusange. Biden amaze gutangaza ko azongera kwiyamamariza kuyobora Amerika, impaka zijyanye n'ibyo gukuramo inda zadutse nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyo kugiharira za leta zongeye kuzamurwa. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris aragaragara nk'umuyobozi utanga ubutumwa ko ubutegetsi buriho bushyigikiye gahunda yo gukuramo inda. Ikindi cyavuzwe cyane Biden amaze gutangaza ko azongera kwiyamamaza ni imyaka ye y'amavuko. Benshi bahurije ku kintu cy'uko umuntu ufite imyaka 80 abashaje adakwiye gukora akazi bahuriyeho ko ari akazi gashobora kuba gakomeye ku isi. Ibi ariko bizagaragara mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha wa 2024, aho abanyamerika bazitabira amatora. Ndabashimiye rero mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika, nanabifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose. Nge nditi mishimwe hano i Washington DC. Umunsi mwiza.